Arapsko pismo se sastoji od 28 harfova. Od njih je 9 takozvani krupni harfovi, a u ovom videu su obojeni crvenom bojom. Oni se izgovaraju na malo tvrđi ili krupniji način nego obični harfovi. Na primjer, harf H ili harf H ili Ain. Kao što možda već znate, arapski jezik se čita s desna na lijevo i tako se naravno i piše. Elif, hemze, ba, ta, sa, džim, ha, ha, dal, zal, ra, za, sin, šin, sad, dad, ta, va, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya,